پشتی کێشەیە لە دێرا زۆرێ 37 جوان بقیم و ڕەزا خوێ تێنجەم هەسەدەی. چیرۆکاوان چییە؟ دەستێوان جوانان دە ئێریشێن لە دژ هێزن سووریایە دەموکراتیک دە هەبوو و بەرێ خۆدا بوو هەرێما لەژێر کۆنترۆلا حکوومەتا شامێ. لێبەلێ 25 ئیلۆنێ هەسەدەیە بانگ لە جوانان کرد کۆڤەگەرن هەرێما خوێ قەنە ڕەوشاوان چارەسەر ببە. هەری داویە هەسەدەیە گوت کو 37 جوانین ji gundê cidîd Elbegarayê yê Rojhilatê Dêra Zorê bersiv da bangê û hatin rewşa xwe çareser bikin. Tevî ku berî niha li gor fermana hikûmeta Şamê beşdarî tevlê heviyê bûbûn û pir xirabî kiribûn. Hengî Hesedê operasyona xurtkirina ewlehiyê da dest pêkirin û rêne da guçekdarên bi ser hikûmeta Şamê ve bigihêjin miradê xwe. Lewra çav li rê ye ku pir ciwanên din vê gavê bavêjin û li gor agahiyan dê li gor zagonên bi rêveberiya xwe ser hikum li wan were birîn.